Nikšićka policija nastavila je juče sa maltretiranjem srpskih državljana kada je zaustavljeno vozilo i vršen pretres poslanika DF-a Mila Božovića, proslavljenog jugoslovenskog i srpskog rukometaša Vlade Mandića i Aleksandra Aca Jokića. Povodom ovog slučaja oglasio se Mandić, a njegovu izjavu prenosimo u celosti. Nisam verovao da ću u Crnoj Gori, zemlji mojih predaka, doživeti da me neko pokušava poniziti tako što će me tretirati kao kriminalca. Naime, mog prijatelja Mila Božovića, poslanika u Skupštini Crne Gore, Aleksandra Jokića, preduzetnika iz Beograda rođenog u Plavu, Dana Šijana, bivšeg rukometnog reprezentativca čija je majka iz Nikšića, i mene, sinoć je u Nikšiću zaustavila tamošnja policija, a potom više sati pretresala, proveravala i maltretirala nepotrebnim zadržavanjem. Ja sam samo prošle godine u turističke sadržaje u blizini Svetog Stefana investirao gotovo $500.000 evra i očekivao sam da budem poštovan i uvažen bar onoliko koliko je vlast Crne Gore uvažila slične investitore. Nažalost, nije tako, nego se od strane policije, koja je nedavno kraljevski tretirala nekog Velju Belivuka i njegovog ortaka koji su uhapšeni u Srbiji zbog svirepih zločina, primenjuju naopaki standardi prema normalnim građanima koji doputuju iz te države. Nezavisno od odnosa vlasti i policije prema meni i mojim prijateljima, ja nikada neću prestati da volim zemlju mojih predaka zato što znam da će uskoro svi oni koji su kršili zakone i zloupotrebljavali moć odgovarati pred novim demokratskim vlastima Crne Gore.